Yes, twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri murongo wacu wa YouTube aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, ni amakuru aba yizewe, amakuru aba atari ivumbi, aba agisohoka mu binyamakuru bisanzwe bikorera hano mu Rwanda iwacu, ndavuga nka Mama Rwa Gasabo, Kigali Today, Igihe.com ndetse n'ibindi byinshi musanzwe muzi bigenda bisura inkuru mu buryo bwanditswe. Niyo mpamvu natwe dushoboye kuza kugira ngo zibagereho mu buryo bw'amashusho kandi mu ba mbere. Niyo mpamvu igihe wakanze subscribe nawe bizagufasha guhora update ku makuru agiye atandukanye abavugwa haba hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda nk'uko mumaze kubimenyera. Alright, rero twihuse rero nk'uko mwabibonye kuri cover y'ivideo, ni inkuru yatunguye abanyarwanda batari bake, ni inkuru yari ivugwa mu ijoro ryahise cyangwa se mu mugoroba wahise wo ku itariki ya 21 tariki 21 z'uku kwezi kwa karindwi n'uyu mwaka w'ibihumbi 2025, aho hoteli irenze mu Rwanda. Ni hoteli izwi cyane, ni hoteli tuzi nka hoteli Chateau Marara, ni hoteli yaciye ibintu, ni hoteli izwi cyane bitewe n'uburyo yubatse, ni hoteli y'icyitegererezo ikura ndetse ba mukerarugendo bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Rero mwagiye mubibona cyane ku mbuga nkoranyambaga, ni inkuru n'ubundi zagiye zitandukanye, ni inkuru nyinshi zavugwaga kuri hoteli Chateau Marara. Ndabizi mwagiye mubibona nimba ukunze gukoresha imbuga nkoranyambaga, ni inkuru aho bagendaga bivugwa byinshi cyane kuri hoteli Chateau Marara iherereye hariya mu karere ka Karongi, ndakeka mubizi cyane, ni hariya mu karere ka Karongi, aho hoteli yubatse neza ndetse iba ifite na view yo mu kiyaga cya Kivu, akaba ari mu bintu bituma iyi hoteli iba hoteli y'icyitegererezo, hoteli irenze cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni hoteli iri hariya mu majyepfo y'ikiyaga cya Kivu nk'uko tumaze kubibabwira, ahazwi nko ku Kibuye. Iyi hoteli rero byagiye bivugwa murabizi, ni hoteli aho yari yabereyemo ibirori, aho Haji Sadate Musemakweli ndetse n'umugore we Uwera Bonete bari basubiyemo ubukwe bwari bwarabaye mu gihe cya coronavirus cyangwa se mu gihe cya COVID-19. Murabizi ni ubukwe bwabo bwari bwabaye, ariko icyo gihe nta bantu bari bemerewe gutumirwa mu bukwe. Rero bari bahisemo kubusubukura batumiye abantu benshi cyane, bakaba bariyaderiye muri la hoteli Chateau Marara turimo kuvugaho. Hano ubukwe bwaba burimo abantu benshi cyangwa se n'ibirori byaba birimo abantu benshi ndetse b'ibyamamare barenga 250, aho Miss Naomi uzwi nka Miss Rwanda wa 2020 cyangwa se Nishimwe Naomi ndetse n'abandi benshi bari babujemo cyangwa se bari baje muri ibyo birori. Ariko ntibyaje kurangira gutyo, kuko mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga aho aba bantu bashijije iyi hoteli gutanga serivisi mbi, aho bagiye bavuga ko amafunguro bagaburiwe atari ameze neza, yafite umwanda ndetse hagiye habaho n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, aho umuriro wagiye ubura ndetse n'ibindi bibazo byinshi bigiye bitandukanye, bityo bigatuma aba bantu bari bakoresheje ibirori byabo muri hoteli bashinja ubuyobozi bw'iyi hoteli kudatanga serivisi nziza, ndetse bakaba byarakomeye bikaba byageze muri leta, aho aba bantu baba bakomeje bavuga ko bagomba gusubizwa amafaranga yabo atari make bari baratanze kugira ngo babashe kuba bakwemererwa gukorera ibirori byabo muri iriya hoteli Chateau Marara. Rero inkuru tuzanye kubabwira nk'uko mwabibonye kuri cover y'ivideo, nyuma yo gutanga ikirego, nyuma y'uko baje gutanga ikirego cy'uko bahawe serivisi itari nziza, serivisi itakagombye kuba yatangirwa muri hoteli nziza y'icyitegererezo nk'iriya ihuriramo abantu bagiye batandukanye by'umwihariko n'abanyamahanga. Rero iki kirego cyaje kwihuta kigera muri RDB cyangwa se RGB, niho leta yahise yohereza abakozi bayo kugira ngo bajye gukontorora cyangwa se bajye kugenzura koko serivisi zitangirwa hariya nimba koko ibyo baba bashinjwa ari ukuri. Rero byaje kwihuta, aho byahise biza gufatirwa icyemezo, aho byahise bitangazwa ko iriya hoteli ifunzwe by'agateganyo. Ni ikintu cyatangaje abantu batari bakeya, ni ikintu abantu bagiye batandukanye bibajijeho, kuko ari ikintu kitumvikana uburyo hoteli nziza y'icyitegererezo nk'iriya yafungwa. Ariko ni ibintu byabaye nk'uko muri kubona kuri cover y'ivideo, aho baje gusohora n'itangazo bavuga ko iyi hoteli Chateau Marara ifunzwe by'agateganyo. Ni itangazo RDB yanditse ivuga ko ibikorwa byakorerwagamo hariya muri hoteli Chateau Marara
byasubitswe cyangwa se byahagaritswe cyangwa se byahagaritswe by'agateganyo mu gihe hagikorwa irindi perereza. Rero iri ni itangazo RDB yabashe kuba yatangaza ishimangira ko iriya hoteli ifunzwe by'agateganyo, kandi ko igihe ipererezwa ririmo gukorwa nirigenda neza izafungurwa igakomeza ibikorwa byabo nk'uko byabisanzwe, by'umwihariko nk'uko itangazo rivuga ko ifunzwe by'agateganyo, kandi kuko niba ifunzwe by'agateganyo birashoboka ko nka nyuma y'icyumweru cyangwa y'iminsi mike cyangwa igihe runaka yafungurwa igakomeza ibikorwa byabo nk'uko byabisanzwe. Turabashimira rero mwebwe twabanye, iri niryo tangazo twatubafitiye, ari nayo nkuru yari isohotse mu binyamakuru, akaba ariyo mpamvu twavuze ngo reka tuze tubibagezeho by'umwihariko mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri uyu muyoboro wa YouTube. Ciao ciao, mukomeze kugira ibihe byiza.